Ua so o lava so le nei vai so val aumta upua a fia ile fionga a Lise Marie Schmidt il famsno fai tu malo. E loai fo ile so peta li el famsino le sunga pali i rosela pali. Le talo sanga le tua leo lo la to fa nga ina o famtalanga tustusia a papali isia fikel. O morianga leo fa sanga le fionga Lise Schmidt na fua mai ile tusi na ia tusi ma avatu ile leo if so sonia ilato. Yalato su enga le maliu fa for sei o le tamaita itusi solo o America Samoa ya Caroline Gabard ile masino me le lu o lu fa peita el tusi le Alice na ta uel komsino le leo ile na taimi ele moni mai le ai se fa ma ninga le umane o le su enga le leo na fa yai ma fu ai le mta upule o fa awa mai yai ile so ile la totalo sanga fa ongal fa mtalanga a papali isia o stasio la to moli mau. Lo te ena Elise morianga umai lata le lua se fulua leo na fau mai lunga o lana tusi na abatu iai. O le mta upulea e o mai nei le imaua sei unga po o ai na mali wai miskaban. Pe ta isa moli ai lana wo le sunga pali isi ai le fasioti tangata ai ua maliu fo i pali i au tau fia i tanu malala e faatali ai lona fa masinonga. Pe ta i ua tal sanga ina ia leo lato fa o ngal fa mtalanga pali i au soi fua. Mabala wai ile se fulu ile tai au le so, mo se tali ale famasino, le sunga papali i Rosella. O le tau le ono ile fia finane ile mota o le fono fa vai le i tu malo fa asale le anga lua, e fa o tuai i le afio anga o sa papali i. Le fa lawi lo le au onanga o valau li ai so se matua, mai fa nau talavou i matua mtangata matua lo iai pel fa nau ta inga, esu e mafia maua tulanga tau ia o onga. O ta wel pulengo le pathway connection i Samoa. O tau lamuai le fionga a fuimono mai ava fesola i paungata makirita. O le aunga laval porkala melene iau o atu le universite nuu mai tumalo Samoa. O le so e sainiai le maliangalo ia i le fionga leo sa papali e faiel official fon whaavae. Mo le amatanga o le pathway connection e so tanga i le BYU i Hawaii ai o le Idaho University whaatino umamta upu i lunga o sota inga tele vave ma o le atu whātua i foi ma computers mo i lata ua mai ale stala mo le aonga. Ua whaawawa i la mona langona e tangata soifua o lo tātou tūlangi il Pasifika. Tua pāta tua o taua whewaiwai inga a malo te tele le atu alapi. Le olo o eli ai le swau. Le whaalangolango i le laulangi atu e pe o Samoa. O fōlinga wa aia mai le tau le fitu le fiafia nafi se vai ngopa mukesi upolu le waia. Na longo tala faita avale o le asi i le tau o le penisini ai mai se lava le kiso. Ma amata laina mai ai lama i le fiafi mo le isi lima i tūla. Ai whaato a fiti le tau fau o le suau. I le tau se fululua le valvuanga o le po ana po. Ina ua silisili atua nei o na taunga ta le tau o le kiso ma le penisini mo le masina le nei o me o le lua o lua ono. Fatu sa itau na sawai na o loa talu mai le masino o iuni lua o lua lima. O tau fau suau ule ua whailoa mai le ofiso tupe i le so. Mo le penisini, ua tolu TALA 5 sene le lita. O le kisa ua whatala 5 sene le lita. Ma le kalasini, le ua whatala ma le 5 sene le lita. Ua tofia nei le fionga tapunuu pito vaumana ia Mayday el Hingo Frankies e avema prestene o le Samoa Association of Manufacturers and Exporters po le same. Le vaenga lea e whaia o loa mwhata watu i fafo. I le umane o le lato fono whaatau sangana whaia ia pia. Ai ua tofia le sunga le maunga masoi chali va ai o le vai lima masui prestene. O le tautupe le utofia ai Ani Chandra o le Vodafone. Ma le whailau tusi o le fionga Sabrina Percival o le Natural Foods. Pe tai o le fono whaatonu al pulenga ia o fiai a Forrest Fan Sakedi o le Treasure Box. Luoman vai Nathan Wilson o le Wilex Samoa. Taula Papa Maria Leota Kuki. Le Maunga Robert Pereira o le Maali. Nico Vui o le Nonu Samoa ma Jacqueline Adams o le Pacific Apparel. Pe tai o le fionga tapunuu o se tamaitai whaipisine se Samoa o vea aim whaatonu awa o le laina o whalalo Frankie si le tunu po le Frankie Group. O lo o ia tau la mua le pisnisi whale o loa. O le pisinisi o le Sunshine Pacific Poultry, po le whale moa ma fua moa. Ma le tongala au vexapol se whaaola i le vai po hydroponics farms. Ma le ngau sia o le Cool Express Ice Cream,
ma le fale e whaamama ai le suawai ma whaatau. Ai o le fionga le maunga ma soe chiali va ai o la va to lua mai. Wa ia toe au mai le vai lima i Samoa e ngausi ai. Ma tau la mua le vai lima Brurith. Ua tele le sao lona si la fia, whata i tai, e whaamalo si awai i le whaatupu mwhaolola i tūtau pisinisi e Samoa. O le tautua whaawa o le same i tūtau whaatau ingo o longa osi. O le una ia o le si la fia, o ai inga, whawhaingo fia whaatau inga, ai o le whaapaanga matufatu si la fia, ai o avanoa mō maketi ma avanoa whainga anuenga. Olo o te ena le sunga mua au pokati tuu, molianga o le fasioti tangata na whaia leo leo whasanga i ateia. Le wafu ai o na whaanga solo ai nei le whamsinongo mua au mō le lua mai aso. Olo o tua i ai mua au le whaalawelawe na tupu mai no whaalii, na so o aso ai lava le mali li o li e to lua. I le aso luas frutasio iu Leilua o lua wha o le tamai a la whaele. Ma le aso luas fululua na maliwa i le li leo leo satini a ma mea peni a mina pereti. Mai le whamsinonga le vai aso nei le li poti o le talamua na tau fia i lava i le vai ngā leo leo le o maa salomia po o tua ia fo i le whaalawelawe o ta wailunga talu mai iu Leilua o lua wha. O le mta upu leo lo fonga i nei luma o le vasenga o whaamsino langolango. Ma le fionga le whaamsino justice leo tele mata tua tangaloa. Ua mai ale mōli mau al faltua o la whaele o Epifania Walesi ma ia tau i whaamsino o pōkati na whanaina lona to'alua. Ma ia tua ia fo i pōkati i manua sai le tino lona to'alua i le whatawhata manava ma le o ngā vai. E lua vai aso lo whaangasolo ai mōli mau e lua sulua leo leo. Fasanga i le o Masalomia.